تركت هواي، تركت بضاعتي دنياي، تركت هواي، تركت بضاعتي دنياي. الله وبركاته. الحمد لله الذي أعزنا بالإيمان به وهدانا إلى عظيم شريعته وأسعدنا باتباع أفضل رسله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في علويته وربوبيته، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد، على سيدنا محمد، على سيدنا مولانا محمد ابن عبد الله القائم بحقوق الله، ما ضاقت إلا فرجه الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, samahatal fudala wal kurama, samahatal ulama al 'izza, samahatal hadirin wal hadirat ahibba. Dan seterusnya ke sami-sami muljaki Allah, para habaib. Dan seterusnya para sami-sami muljaki Allah, para alim ulama, para sepuh, para rabu, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, hadirin hadirat, saya sami mujaki Allah, saya betul kaulah sangat amujaki. Wabil khusus ajunan saya mulja Al-Habib Jadid bin Fakhir Asgaf, hafidhahullah wa ra'ah, mata'an Allah bitul hayati syarif, amin Allahumma amin. Kecukenan yang ditunggu-tunggu, yang tercinta, tersayangi Kak Dinta Habib Fahmi bin Ahmad Segaf, alhamdulillah semakin hadir di tengah-tengah kita semua. Malar muka sareng Allah Ta'ala bisa istiqomah, amin. Alhamdulillah belum makin kaulah setuju hadirin beliau beres kerong. Thank you, beres kerong ke kencet nyanyi kita kok tak mari teki lagu beres kerong tak ada mari kaya. Alhamdulillah berdana beliau, alhamdulillah malar muka bagian makmur MPR gadin to, amin Allahumma amin. Cukenan saya betul kaulah hamujaki Habib Badar bin Tahir Al-Mutahhar, berserta para habaib hafizahumullah wa ra'ahum, ahlu baitil Mustafa Tuhuri, hum amanul ardi faddakiri, syubbihu bil anjumi zuhuri, bitlima qajja abis sunani. Malar muka berdana para habaib Kak Dintoh teti pengaman dak muka bumi Kak Dintoh, amin. Malar muka berdana habaib majlis simtud durar Kak Dimah dengan aki hajat aki acara walimatul hamli Kak Dintoh tetih penapah dalam janit kesebut putra daripada calon putra daripada Hasan Basri. Kak Dintoh tetih pecinta ahli pecinta da Allah, pecinta ke Rasul, pecinta ahli bait Rasulillah, amin Allahumma amin. Kejukanan ajunan saya muljah Kakandal Karim Kiai Haji Syafiqul Anam Duaini, ajunan saya muljah Kiai Haji Ruji, ajunan saya muljah Kiai Haji Fauzi, ajunan saya muljah Kiai Haji Abdul Rahman, ajunan saya muljah Kiai Haji Sulaiman, wabil khusus sahibul hajah sahibud dakwah yaitu Kiai Haji Abdul Rahman, Kiai Haji Basirah bin Setujana, keluarga besar beliau penapas niat aki malam makin barokan majlis salawat. Terang Allah Ta'ala parengin kecemburan kemakmuran dunia kantos akhirat sekeluarga, amin Allahumma amin. Alhamdulillah juga jabatan kaulah amal jaki aparatur pemerintah, Bapak Kepala Tisah beserta staf-staf ataupun perwakilan setuju. Jabatan kaulah hormati tercinta hadirin hadirat saya sami mujaki Allah. Alhamdulillah
dalam majlis mangkin beton kaula ekasokani aki madepa hanya sekater 2 kater atau 1000 kater Kak Dinto. Kita tergantung saya merengaki sampai sepuh siap. Sampai maghrib lebet maghrib pun. Allah salam Muhammad. Tabuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada cerita aki kadima terangaki dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Qala al-faqih rahimallahu taala sami'tu abi yahka an Abi Hafiz As-Sakandi wa kana min ulama Samarkandi. Atau bukai al-faqih termasuk ulama As-Samarkandi nyamah Abi Hafiz dari India Kak Dinto cerita aki panapah cerita nah annahu atahu rajulun beliau Kak Dinto erabuih ada tengah hitung orang laki. Faqala maka ngucap orang laki gelak. Ya Syekh, makke inna bani darabani. Aduh makke putrah beten kaula kita mokol dak beten kaula. Sobung panapah, sobung ombak, sobung angin, kule tempeleng bi anak tibi makke. Ya benar, orang laki dek Kiai Abi Hafiz As-Samarkandi. Auja'tani tak cukup nokol, tak cukup nempeleng, tak cukup nobi anak dan kaulah Kak Dinto. Auja'tani sampai nyake dak beten kaulah makke. Pas maka ada bukai Abu Hafiz As-Samarkandi. Subhanallah. Maha puji Allah. Inna badaka darabak. Apa nama? Maha puji Allah. Kok keton? Ni bisa anang jinokol kaki. Mi cek terkena keluar anang mi tele nokol kaki. Mi tele nokol abang. Orang laki. Maka tebu beliau. Jawab orang laki. Naam. Engki makke. Abdina etokol. Abdina etpopo. Abdina epasake. Darabtani wa auja'tani. Faqala hal alimtahu al-adab wal ilm. Panapah sampian banika. Mi tele putrana bengal mepo sampian. Mi tele putran sampian kita tempeleng dek sampian, nyakit sampian. Panapah tek didi bi sampian al-adab tata karama. Allahumma shalli ala Muhammad. Wal ilm tak cari ilmu ki. Faqala maka atabu orang kala Allah punten make. Ye kula tak cari tata karamah ki kini tak cari tata karamah. Etorot elantor main HP. Etorot elantor main game slot. Etorot elantor amain car pacaran. Etorot elantor bi kula tak cari tata karamah. Te ajarin ilmu, te pengaji. Waqala fahal alam tahul Quran. Ongki mun te ajarin tata karamah. Mun te ajarin ilmu fikih, ilmu agama. Hal alim tahul Quran. Pada pe ajarin Al-Quran bi sambian. Qala la punten. Salah te ajarin tata karamah, te ajarin ilmu agama. Pasti ia jadi ilmu Al-Quran. Fa'ayyu amalin bi'amalin ya'malu bih. Terus, mau ajarin ilmu, ajarin tata karamah, ajarin Al-Quran. Ya jadi apa anak di anak dia? Ini lo bengal nempeling kaki, mupo kaki, mesake kaki. Alim tahu azra. Oke. Abdi tak ngaji panapa ki anak kita popo bi kulo ben sepu becot soro ke sabe becot soro ke sabe atani becot soro nyaka becot soro naman pokok ben semaji mah tamanan hanya didiknya hanya ngacer soro bakon alako Allahumma shalli ala Muhammad.
Maka dikak dintoh seorang orang sepuh seorang rajih daripada orang sepuh lagi. Toreh tadi mah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atabu rahimallah malar muka Allah taala belas alal walid atas kedua orang sepuh aana ala waladihi sek nolongi sek abentoh poterana kelak untuk ibadah ke Allah, yakni la ya'muruhu bi amrin yakhafu minhu ayyasiyah fihi. Tabuna Gusti Kanjeng Nabi orang sepuh sek oleh pertolongan Allah, orang sepuh sek oleh bantuan dari Allah, orang sepuh sek oleh kasih sayang Allah. Manakala orang sepuh gelak abentoh kepoterana jangan dari sebelum lahir bekto hamil kak dintoh sehingga rajina Ustaz Hasan Basri tengah teh mumpung ki bedah janin biasa aki mireng sae biasa aki mireng Al-Quran biasa aki tebuan-tebuan sek sae kadang lakon naring bini bung bedo rasanan dode mun beda tok ayam dede mun beda kalian dede kadang beda kita tak perju ke saya dede wak jo handi terus ada sandi terus saya rasa berapa kilo berapa ton berapa kintal benika lakon dengan bini maka gunaki seorang ibu gelek untuk ngedengaki janin gelek karena janin gak itu peka ada keberadaan si audien kayak itu. Jangankan situ contoh, beda orang Jepang kak itu ahli peneliti tentang aing kak itu. Aing kak itu buka di orang Jepang, pasti peswe, pati je, kurang ajar je, de aing kelak. Subhanallah, ya cek laboratorium, kak itu ngidingaki suara si beda dalam aing kelak, apa rob atau tiaki aing kak itu penyakit. Subhanallah. Pas beda aing boleh gak dintok nyecek aing zam-zam. Subhanallah, kampian oning TV semakin musim haji. Lain musim-musim setiap bulan, setiap minggu, sabun hari bakun beda orang seumrah. Allahumma shalli ala Muhammad. Pas cek seknya mah aing zam-zam gelak. Laboratorium. Panapa esena? Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika la innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Allahumma shalli ala Muhammad. Subhanallah, aing kak ditu atikir nyambet nih panggilan Allah. Aing kak ditu mengandung obat, aing kak ditu mengandung tambah, aing kak dintoh mengandung ketenangan jiwa raga nah bila yenum benih tikireh kak dintoh. Allahumma shalli ala Muhammad. Kak dintoh aing bagi tinapah janin si beka dalam tabu bersitung oleh peneliti orang Jepang tentang daun mi agulih penikah. Pas cek daun kelak daun dia mi agulih benareh selama kita geger ke tanah. Selama kita geger ke tanah gelek kering, me aguli daun jadi ya. Penikah ahli peneliti menelusuri, kalak petik daun gelek, sabe ke laboratorium. Kento atikir ke Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Maka masuk Islam orang Jepang gelek, sebab ngidingaki daun gelek, atikir ke Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Seteuyeuna ngalem ka Allah. Rogi manusia bila tak ngalem ka Allah. Rogi manusia bila tak lebur solawat de baginda Rasulullah. Rogi bila orang gelak jauh dari ikatan da Allah Ta'ala. Diberi ingal Habibna Umar bin Salim bin Hafizullah wa ra'ah. Bila gak dintoh satu acara mana Bita Galib Ibu Trajaya, beliau menyampaikan betik kisah bedah situng orang kak dintoh rompak
bahasa Malaysia rompak, bahasa Madura rampok. Orang si arompak gak dinto situng waktu antar berangkat arampok. Berangkat orang lagi, bajingan itu arampok tangan jalan. Arampok andi tim. Jangankan kiai, jangankan aliansi, maki rampok, maki tukang malik andi tim. Sampun seperti kamari arampok. Kepala rampok itu toju periksa nih, toju baru, lesoh si arampok, lesoh si abetak, lesoh si nyake toju baru yang kaki nase di dokang baru. Maka orang ngake gak dia tak porot lah punten. Apa sampian kita ratu nomor rampok? Kenapa sampean itu ratu dan bajingan? Engki. Anapa sampean minta anda ngakan? Sampean lesoh mali arampok. Punten. Dan gula pasa. Panika. Ngarampok pun apa asa. Ya anapa sampean apa asa? Sedangkan sampean kiburu mari arampok. Hasil lebihnya. Nyake orek. Mi apa asa sampean? Kenapa kocang ketua rampok ketua bajingan? Tak langkung cah. Kulah rampok cah. Kulah abajing cah. Kulah masyarakat cah. Tapi situ si ejegeten kaulah. Kulah tak terlalu megak hubungan kulah da Allah Subhanahu wa taala. Nikah bajingan mak. Tori cek menanggung tadi orang. Cek ku nanggung tadi orang. Cek sampai megak ke Allah. Cek sampai megak da Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Wala ali sayyidina maulana Muhammad. Toreh pasemak rajina merang aki sholawatun nabawi pasemak rajina untuk merang aki panapah kalam Allah. Toreh pasemak rajina untuk merang aki pengajian palebur ka ulama insyaallah janinah daripada rajin Ustaz Hasan Basri tetih keturunan salihin salihat. Amin Allahumma amin. Tung terakhir kula tak lanceng lebar. Kita buat hanya metik hikmah saus penikah bajingan mati badina bakal ulah serang ajunan. Hitung boleh Habib Umar acareta bersitung kiai nyaman kiai Ma'ruf Al-Karhi contoh masyhur endal ulama tasawuf. Tung waktu beda orang kayak itu minum khamar. Buk mabuan jangan makin nyedot sabu. Kebai ulah ke masyarakat. Kebai olah, kebai penyakit ke masyarakat. Sampai tak kuat orang kampung gelek sebab awalan orang situng nem enuman. Sebab orang situng akabai kekacauan. Laporan dek Kiai Ma'ruf Al-Karhi. Makeh anapah orang kak dintoh nitik dua laknat baik Allah. Ini baru kan awal pas napa tuan ke Haji ke Ma'ruf Al-Karhi. Allahumma farrihhu kama farrih Allahumma farrihhu fil akhirah kama farrahtahu fid dunia. Ya Allah, walaupun orang laki kak itu agabai kekacauan kerosakan situng daerah melar muka ajunan mabunga kasah akhirat sekati kadi ajunan mabunga kasah dalam kesenangan dunia wisi kesenangan syahwat dan nafsu belaka. Ya Allah, pas keton orang gila aduh maki mete nyain tuan mete pelaknan pe pancur sekali tak gabe olah kampung bani Allah sallallahu Muhammad. Subhanallah tak abid dika dintoh orang sak gabe kekacauan gak dintoh tak sempat tobat terakhir waktu nalekan atobat orang gak dintoh ambu di kapal ngiring kapal perahu turun pas entada ke Ma'ruf Al-Karhi make abdi nama ke semakin atau beda mi atau beda kaki abdina
nga oleh tuanah di ayunan. Mana bibi yang orang kula suratu aki manter elak nate manter acelagah tapi berokana ayunan abdina nga oleh hidayah. Alhamdulillah berokan habaib, berokan alim ulama setuju insyaallah. Jangankan dalam hal kejahatan, kebejatan, kerosakan bapak dan ibu insyaallah berokan habaib ulama insyaallah ketika tunang solehin solehat amin Allahumma amin. Sekian saya betul kalau sampai aki kurang lebih nah betul kalau nyon seporah malai pasempurna sareng beliau wal habibana bi Fahmi bin Ahmad As-Sugaf wa bil taufiq wal hidayah wa nas'alullah al-afwa wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad